Oh my god, nova škola. Jupi. Ovo može biti ili dobro ili jako loše. Šta misliš, hoće li ovdje biti dobrih komada? Nemam pojma. Ali vjerujem da će biti jako dosadno. Dobro. Ne razumijem zašto moramo prvo u učenički dom, a ne u školu. Valjda ćemo se tako bolje upoznat s kolegama. Nadam se da će biti bar jedan hod, dečko. Ozbiljno, ti o tome samo razmišljaš? Well, nije jedina. Ekipa, skupite se. Evo, nekako sam nam uspjela omogućiti to da prvo odem u učenički dom, da bolje upoznate druge učenike. Svi imate broj svoje sobe, otiđite onda u svoju sobu. Od sutra počinje nastava. Ok, ovdje bi negdje trebala biti naša soba. Bingo, naša soba. Jej, upoznajemo nove ljude. Upoznavanje novih ljudi je stresno. Daj chill. Sve dok ne spomeneš kanibalizam, sve u redu. Kakav te kanibalizam? Opa, ovdje ima kanibala? Ne. Stvarno trebaš poraditi na šalama. Hello. Novi ljudi. Drago mi je upoznati vas. Ja sam Arnold. Drago mi je upoznati vas. Ja sam to već rekao 3 put. Žao mi je, ali rijetko kad imam priliku upoznat nove ljude. Oh, by the way, upoznajte Perija. Cap. Zašto ima dalekozor? Ovo vam totalno nisam ja rekao. Ali on ga koristi za... Arnold, što smo se dogovorili? Dobro, za promatranje komada. Hej, to je trebalo biti samo između nas. Dobro, sorry. Nije mi uopće žao. Nadam se da su se drugi snašli. Bok, ja sam Nina. Nisam pitala. Ova mi se čini puna sebe. Da, ali mene čudi, rekli su nam da će nas biti po 4 u sobi. Čudno.